gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay imbag man ta nasurutan pa ilang tidalan mo ang nagawid dito'y kabildatan. Ay, awan ti puli tayo nga kabaw nga uray ubing pailangang kangil. Ay adamay lang nasara kam ang manugang. Makapasuron mo't dagiti babalasang iti ang kangil. Apay ngay? Numakayam amuak. Inton ibagak tinagan ko akwaraw. Agkakatawa dakit dahin. Na. Apay ngay akatawaan dati nagan mo. Nagalas tumot impanagan nyo kanyak. Apay ko ba naalas? Ignorante na kita babalasang. Sikat to pa'y tinagan mo akwaraw at chip tanaw. Dakamot langay, Kwarawg. Ada ka din na sirpat mo abalasang, ije na panam. Pagan anok ngay dagiti babalasang ijay. No di da kayat. O di saan lang. Apay, ada nang bastard king ka ijay. Irugurugik pa lang ti agaram. Katawan dak may. Nay, apay nga akatawaan da ka. Diyak man ang mukha dagi jay tata. Kasla dala mangin insultaw. Saan ka mapukawan ni tinamnama, Barawg? Adan tulaing may lawan king ka. Unay katamay lawanain. Kaslak mo't tay kugang ilauna yan. Anya nga rod ngay. Apay, namin ano ka na bastard na ya. Apay abilbilangam dagit taramay mo. Apay di mo amuti bilang na. Di na magnamin ni tata banaw. Num namin ano akanon anabastay. Oh, kurang sanday taramay mo. No bilangan. Namin adun. Saan yun abalikson Takababay no mangagti sa balay. Ay makasarakan tumot lang iti katakunay na mo iti biyag. Sanain. Ang mga no imbis akatakunay na kat karaa pa kamintaw. Ang mga no balon ito naktumay. Ay, di ka man. Balunat ka dyan. Man-manaw tikas ka ni antem nga agbalo na. Ay, apay ang nakaisam ka sumungad. Imbag tasyak lang tinakakita. Apay ko man, da sa balya makakita. No da makakita ngagngir-ngir si kang agmaymaysa. Amumo no anya ti bagada. Apay, dakis ka day, no umisam ka, no da malagip mau. Sana da kas ngam ilugar mo mo't Nungay adda makitam ijay dalan nga umisisam nga agmaymaysa. Anya nga iti atapam. Ay, ningamin Kwarawg. Di na magkaw numano ti babayan ang bastard king kwa na. Di na ka numabilang numanaw. Ay, nabaakan laka nga raw. Nasing mo ni Kwarawg. Ngam no apay asaan akayat dagiti babalasang. Nakapoy lang amin nga garay. Apay nga aprusam day tabarukong mau, Kwarawg. Diyan ngamin pa sa heroes ka o kagawad. Pinasakitan na ti pusaw. Tirador samot day jay. Day, tirador, pagkunaam. Kasanaw kat tinamaan na ti pusaw. Kanayon nga kaba no makita. Nalabos mo't day tan. Apay nga kaba ka aya. Ay, day tatipod now. Agkabog-kabog pa ito'y pusok no kwa. Nang runa no makita ka sumungad. Ang nadam day ta, ang mga no sa bali day tan. Talaga sa bali day tuyan kagawad. Anya nga tati aramida, iktap no makasaritak ti balasa ngaya. Inton aglugan man na iti tricycle mau. Kasaritam wano mapan ka iji balayda. Kasano mapana ka di balayda. Kat makita ka lang, kat perminti ka bato'y barukong kao. Anya ka diti bagbagan ni Kwarog itay agsarsarita kayo maray. Seryoso mag. Adda ka no balasang amang paspasakit iti barukong na. Apay kano amang pasakay. Nagapada ka day maray. Saan? Agkaba-kaba ka no ti barukong na no makita na tay balasang. Kas mo latin ijeran ang makakita iti pada natin ijer. Kun nga raud. Kunak ang mapanapasyaran iti balayda. Kunana mo di nakabailan. Kasano nga rod ang makaasawa no kasta. Ada ka nubat pagmamauyungam a babae.
Sana pagmamauyungan ang gail. Oh, Pagsaksakitan ti puso ako nam. pagsaksakitan ti puso? Nagkabakabang amin nukwa. Ay, sus. Nabilag dahi dya babae. Apay nabilag ako nam. Di nakpaila binarbarsak. Oh. Ngam napuntaan ang ti kakaiso na pusaw. Ay, no napuntaan na dahi ta puso, makasip pa mo. Di mo paluspusan tapno makaasawa kan. Ay, paturidak man pa ito'y pusaw. Tapno tigasa ka sumangoy ti dahi dya balasan. Anya ti kunam apapanan nyo inton sardam. Ay, kaduak man ti ka nakakta makaasawa ko man. Mabalin ayamet asika ti agarem para ken kuana. Kaduak tapno adamo ti makuna moral support. Oh, Moral support kunam iti dayta. Bayam nga isu ti mangibaga iti ayat na iti babae. iso ti bang ibaga iti ayat na. Kaduak lang, barang agpamiryenda ket mailak amak mat. Ay, di ka lamabain. Dayta ket ti gaggagaraem ije papananyaw. Kas kalamabis-bisinan. Ay, agsagana ka tama panta ije balay ti balasang anang tama di tapusom. Dua tama pa ng gail. Una. Apay, kasla di mo kaya takaduan ka. Ay, saan kayo nga rod nga umininom iti arak ka? Apay nga iparit mo. Mayat kit di tapno naturag ta nga agsaw. Numabartek ka. Kas ka lang nakalimon iti sprinkle. Pag hunamay, nakaalim mo na iti sprinkle. Sangkit dahin. Oh, Nagado ti agparasyak di tangiwat mao no nakainom kan. Papanan yung agpangamain. ay, umay katayin tayo di balay ti balasang. Ape amapan kayo iti balay ti balasang pare. Kunamot ni Kwarog at tinamaan ti balasang ti puso na. Oh, Anya, kasanuma tinamaan na ngay. ay, jak mo ko ni Kwarog no kasano anatamaan. Iso amapan tayo, tayo mang kasarita. Ay inamampay nga ron agpulis pare. Ay, isa din. Ha, Saan mo't asika ti agaram? Nimot Kwarog. kasta ka day. Ay kaintay ka rin na. Papanan nga tada kapitan ken Kuaraw, tasi muros pa'y ni Badong kadakwada. Simurot ni Paribadong, mare. Unmag maray. Ada ka di pagsayaatan apapanandagi jay. Ti ammok, kaduaan ni inting ni Kwarog amapan iti balay ti balasang ako na anakatama iti puso na. Anya ti kayat mo asawon maray. Mapanda agarem, mare. Ay, day tamot tirigat na kin ni Kuarog. Mabalin ayamot asabali ti agarem para kenkwana. Ay, awan lat ammukon. Ay, saan ang makaaram no awan kadwa day ja, Kwarog. Iso ang mabaakan lataan ni Kuarog. Makaasawan tulang adamang pikot kenkwana. Mangpikot ko na, mare. Ay, una yan. Dahil di kaditi ko nam anak katama di tapusom. Unang kail. Ay, Diyan nakatugaw iti sirok ti mangga. Day talaha nga babae ti makaagas iti panagkabakabatoy pusaw. Agure ka man. Apay ngay anak ka sunglasses kat adapay di tasirok ti mangga. Ay, diyak amo ang kail. Ay umawag katapno amo na nga ada tayo dito asidag ti arubayan da. Da kayon ang kail. Babainak mait. Madama pa'y ngamin ti panagkabakaba ti barukong kao. Unay ka day ta abarokong mon. Naggagat ka day ta abarokong nga agdabog-dabog ken agkabog-kabog. Da kayon ti umawag. Barang tumalyaw ti babae ang kail. Itay ka pa yung umawawag. Ngam tulang samit ti babae. Di pa'y tumalyaw. Apay ngay. Anya nga iti kinayat ni Kwarog dita. Hindi ka din naglugan ken kakit nakasaumon day ta Kwarog. Hindi kaduhan na ti simong bat idi dinamag kuno pagdisagan da ang kail. Ay, amangan mo no saan ang makasao. Ken saan ang makakita. Di pa'y tumalyaw ko nagbayag nga umawag tayon. Umawag ka pa ang kail. Ay, isikan na ti umawag no kayat mo. Makabanog ti agawag-awag dita.
Intayo ka din, agawid yun. Ha? Apay nga, Uncle. No kayat mo, umasidag ka ijayan ti babae, takasaom. Kumusta tinapanan niya ba daw? Naibaga ka di mo lang ni Kwarog, tirik na iti babae. Ay, yawan. Sanda nga kinawatan. Tasaan nga mo ni Kwarog, taksinyas. Kayat mo asawan. Umal ti babae. Huwag nga raw, isugaya masana sumungsungbat, hindi umawawag ni Pari Inteng. Ay, kaasimot at ti babae. Kasi agraman ni Kwarog, ana inlab king Kwana. No napod no ti panagayat ni Kwarog. Ayatin na lataa, uray kas ti kasasaad ti babae. Amo pa yun ano na pudnaw. Makita, numapan naman sa rungkaran di balasan. Waraw, ingka kadimanan sa rungkaran ti balasang anak katama iti pusom. Ay, Jack mo, Uncle. Kunak mo natamaan ti pusak. Saan samay? Gapo kadita nakitam ti husto akasasaad na. Iso kastati ko nam, saan ka anatamaan. Jack mo, Uncle. Mariribu ka na. Ay, agpanunot ka na lang. Uray kas jay na, tatao mo, jay balasang. Kaslasan mo't nga minakas jay di damo ang nakita kang Uncle. Mawanda kas na. Ang aganad ka, adanag ko na. Nga mga adamang pikot kun ka. Ah, peek out? Ay, yad adayon day ta peek out. Diya kaya ti ma-peek out. Imbag tayo may kaditi tersinak, maribanag. Apay ka di, Maray. Kasla na patag ti ibagam Ada na kaibaga kanyak, plano da apikutan ni Kwarog, tanasingpot ka naw. Jay ka di umal timang pikot? Day tangarod ka naw. Kasta tinadamag gaw, Maray. Ay, masapul ang maamuan ni Kwarog daytoy. Wan atap no maisaganaan na. Ay, sapay na panagpasada ni Kwarog. Ay, awagan yun Ipakaamuyo day taaban, nagkankwa na. Ay nainteng, awagam ni Kwarog, taibagam ti imbaga kanyak ni Marikwanang. Anyat imbaga na. Adda kano plano da amang pikot kan ni Kwarog. Kasano ana amuan na day tangay? Ubing kano tinagdamag kan ni Marikwanang, no anya ti kayat asawan ti pikot. Dinamag na, no asino tinakangagan na iti pikot. Anyang ti imbaga ti ubeng? Imbaga kano ti pangamaan ti umal, nga ikagumaan da apikutan ni Kwarog. Ay naglukon da di apangamaan ti umal. Ang imsandang agbaligi amang pikot ka ni Kwaraw. Uncle, nakaawag kayo, mate. Ay agawid ka adagos dito'y balay. Saan ka adumagdagas iti no sa dinuman dita? Ha? Apay ka di, Uncle. Basta tong palang ti imbagak. Saan ka nga umasidag no makitam dita ti balasang saan ang makasao? Anya ti kahit mga asawa ng Uncle. Basta agawid ka dito yun. Sana dito yung cellphone ti pagsaritaan ta. Ay, sapay awan pa ipasahiros ka, Ay uray awan. Agawid ka pa dito, tagsarita ta. Sige, Uncle. Agawid ka din di Kwarog. Imbaga na nga awan pa'y kano pasahero na. Imbaga nga agawid din. Ay, nasirib iti kalukwan ti pangamaan ti umal. Ay, amangan no mairemedyo da apikutan ni Kwarog. Isungarod apagawid daktar no mailisin ni Kwarog. Nang runan no saan apod no nga agayat iti nasao a babaay. Ay, katwen natikaw la siguro, ididamo na nakita dya balasang. Pagmadyan nga minti, love at first sight ako na da. Imbagta si Mangpet ka anakan. Apay ka di, Uncle. Apay pinagawid da. Kaya't mo ka di nga asawaan dyan saan makasao a balasang? Ay, Uncle, mate. Apay aday ta tinamdamagan niyaw. Da kano plano ti pangamaan na, pikutin da ka kano para kun kwa na. Anya? Ay, awan ti plano kang agpapikaw, Uncle. Iso nga ibagakan ka nga aganad ka, no di mo kaya ti mapikap. Ay, aday wam da jay a girl. Ay, madigayam ti agdarasudos, Uncle. Gaputan nakakita kiti balasang, napanak mo tadagos si Jebalayda. Masapul gaya matingitingan pa nga umuna tirik na, sakbay nga gunay. Ay,
Delikado ti mapikaw. Ay, Kwarog! Panunutan pa iti amin. Sakbay nga agaramid ka, iti adda. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting ladies and gentlemen. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kabadong, adamot gayam ti barbaro asilpon ni Marituyang. Ay, Wayne, adda mare. Ay kat nasayaat Tapno adan to pagbuybuyaan nyo inton awan ar-aramiden yaw. Wayne ngam utang mo dayjay. Pangalalaan na ngay kung ba't ipagbayad na. Utang? Wayne mare, inlon na dayjay iti kooperatiba anak imembruan na. So nga, naimbag kumaa no pakairanudan austo ngam saan mo't mare. Kat manungay ti pinangalan Jak amaw, kasla 14,000 di kunana. Ay, una yan. Naginamot taon. Wayne nga rod mare, jak amo ano pangalaan na iti pagbayad na. Tadyak kayat na itabayadan. Gaputa saan unay ang mapagnumaran. Ilay video mo tento yan. Ay, kaya't kung arod nga enjoyin ti camera na day ti kabarbaro a cellphone kao. Upgraded ko naman. Nag-clear ti camera na si ka. Yeah. Wun ba dong, iso ano ag picture ka, makita dagiti ado akamoraw. Ay! Yeah. Wun mal. Ay, kat may ano clear to yan. Tapno makita, kinalaad baw. No nalaada. Kinayat nakmut, aya. Ay, agbababawi ang arad. Kasta unay, ti pa nagbabawi. Anya. Wayne, iso pangasim man. Di ka unay aglablabay. Tama nga no pagtalawang ka di na oras. Anya. Oh, ag-selfie tayo man ko kumaray. Ay, katuan Tapno adaman remembrance tayaw. Nako namon, maray. Ay na, nagmayat mo't gayam day ta cellphone mo, mare. Ay, wun amaray. Ay, nangina day tayo. Iso at talaga na pintas. Apaw? Ay na, ibagak tuman mo't kan ni Enteng, tagumatang iti kasta. Ang, sigurado adi na kaya. Bayamon maray. Sa nabalit adda mo dito cellphone ka. Sa bagay mo't kit di Di amo mo, di ag Facebook, maray. Ay, kaun na maray. Amukon. Amuk pa yun ati ag-post kan ag-comment. Amuk pa yun ti ag-tiktok. Ay kat mayat maray. Saan kan maburburing ijabalayaw? Ay, wun maray. Talaga asanag. Gaputa adda da ito'y cellphone ko. Aliw-liwa. Ay na, nagmayat jay cellphone ni Marituyang. Apay, umapal ka di ba nang? Medyo. Naimbag pa ni Marituyang. Inggatangan ni Pari Badong iti cellphone na. Apay, ti kunam na bayadan day dya iti cash. Saan? Ay, kayat mo asawan. Win, utang day dya. Iso aparikot ni Pari Badong no pangalaan na iti ibayad da. Anya? Win ba nang? Kung nangarod ni Pari Badong, nangina unay day dya asilpon. Ang saan mo't unay mapagnumaran. Win nga agpaiso. Iso abay amon day ta cellphone.
Sana balay, tadamot telebisyon a pagbuyaan. Kan adamot radyo a pagdenggan iti Kapitan Intay. Unay mo day tuyang. Nakasandaw, kin nakashorts ka lang. Kit agsala-sala ka dito sa hangot ti cellphone mo. Kasla ka mo tinagbagtay. Hey, ag video ak nga road ba dong? Ag content creator ak man. Content creator mo nga. Basta, maamwam to inton rugya kunti ag post iti videos ka. Dahita aki din tin kar-aramida na imbes ko mga agluto ka. Apay, mabsug kaya, di tangar aramida. Day talagong unguter aramidam. Dadaal san ti ulaw. Sika, ti dataal ti ulo na. Gapo di tahulugan na cellphone mo. Isulangin ti dumdumugan. Imbes ko mga agtrabaho ka. Turod ka. Tatabadaw, bagan yung mamot ni Nana Tuyang. Apay ka day, kuwaraw. Kasanaw, tila mo't ipupus na nga main. Kasla kong maitay, nagpus iti video na ngagsalsala. Ang outfit na tatabadaw, masyadong, ay, iwan kaw. Anya. Apay, anya ti tsura na iya, kuwaraw. Ay na tatabadaw, ati una pa yung ti teenager iti suot na. Uray kumaano, bagay na, ang saan may, nagalasakitain. Ay, yan day tangaramid dito yan. Kuna na ngamin nga ag-content creator ka na. Iso atila ipupos na iti Facebook na. Awan da, kas na ti ag-content creator tatabadaw. Takaduhan na ita, kat adda swildo da iti Facebook. Ang amjay mayat kumamot iti i-content na. Ay, day tati bagbagak a binagtay cellphone ni Tuya. Day tala cellphone nun ngamin ti dumdumugan na kanayan. Di na pa yan masangaw ti aglutaw kapo iti kasi cellphone na. Ha? Kahit yung asawain, saan ngaglut-luton ni Nana Tuyang? Sana inkwarawg. Iso ako nak ano agluto ak. Yalangan ka nagtilutaw. Ta makaamumutan iti kanin na ak. Ikatam, nagiti pagananay mo Tuyan. Tingkag picture. Na, apay man na nakasta ti bagbagam. Nagalas mo daytan. Nagalas ko nam. Ngam di mo matam mo nagalas ti impos mo abijam. Ha? Hamom ka day. Asika, tisang kadilaw dagiti kalugaran tayaw. Sikan ti pagsasaritaan da. Gaputa tila ipupos mo kano abijam. Anya? Isamay. Nagalas ka no dagiti suot mo. Ay, di nakibabayin tuyang ah. Di ka agar-aramay, di ti pakaibabainan, kunak maday. Ha? Sipod na itawag dito barangay kabildatan. Sa anak ang naibabaing. Iso sa anak ng ibabaing. Papana, Marituyang. Mapanak man ijay sintraw, marikwanang. Agudong ka. Mapan ko bayadan da ito'y cellphone ko. Kan mapanak man gumatang itibado kan make-up ko, maray. Ha? Bado kan make-up ko dam? Wun, maray. Tapno adaman usarak inton ag video ak iti pang content ko. Ha? Wun, maray. Agda tinangidanon kanyakan. Asyak kano tisang kadilaw dagiti kalugaran tayo. Gapu iti suot ko kadagiti content ko. Ah. Iso ako matangak manlangan iti barbaro abad bado kan make-up ko. Ay, naimbag ka pa'y tada igatang mau. Ay, katuhan na maray. Ay, nalaing daytoy kumarim nagremedyo ko naman. Iso nga adda Sige, dahil ta cellphone mo tisang wam tuyang. Apay, di ka di mabuteng. Amaduling ka. Gapo iti kasi cellphone mo. Anya? Tutwin, Mike. Sipod simangpit ka. Dahil tala cellphone mo ta sa sigaswam. Apay, te ko na madating naluto akanan. Apay, di ka naglutaw ba daw? Sino ka kumangay ngay lutwa? Mabaling kuma, no trabaho tinagapwam. Angam saan, Mike? Tanapang kalaang gimatang itibadaw. Kan make up. Agiraramag kakiidiya. Oho, day talakong ungatar aramidam. Di ka umangagong ungay aba daw. Makauma ka ngaminan tuyang. Iswa manipod ita. Agsinatan itibanga. Tapno di ka aglutaw. Si ka lang ti agbisay. Anya? Marituyang, amom ka day, sang kadilaw da ka dagiti daduma akaaruba tayo. Apay ka day maray.
gapo ka no kadagiti ipopost mo. Ti ko nam kiday, umapalda kanya. Gaputa may sa ako na content creator. Anya? Wan maray. Ay na saan siguro nga amo dagita at tao ti lubong ti Facebook. Kan biyag ti may sa content creator. Iso akas ta ti bagbagada. Wano saan? Ang mga no umapalda. Ha? Wan maray. Kan ang mga no umapalda iti bado kan makeup ka. Ay, kadagiti mo da duma. Ang mga no dagitay pinaay ko idi nga agar-arom kanya. Nakita da sexy ak. Wahay! Anya? Wano saan? Dagita kat asawa dagiti followers ko alalakay. Umapaldaga po ta sexy ak. Nang rona tamakit-kita da sexy ak. Ay, si kamot Mare. Nagbaliw ka atalagan, sipot nagbalin ka a content creator. Ang umsapay ko taawan to ti pagbabawyam. Limabas mo't itay ni Marituyang, Maray. Day, papanan na kanungay, Maray. Kunana, amapan kano agbirok iti mayat a pagsyutingan na. Ha? Ay, artista pa'y gaya man ita ni Marituyang. Artista mo ta sasawam. Kat no ag-shooting ako nam. Ag-shooting tapno ada ipos na iti Facebook na. Wan Maray. Kat ambom, nakamake up pa'y. Kan naka-shorts iti nakakit-kiteng. Anya? Ay, no kasta. Pudno gayam ti dandanon ni pari badong kan ni Inteng. Wan Maray, talaga kasta ti aramid na. Nausam itan nga ag-make up, ngam di namat ibagay. Hay! Ay, unayin day ta na natuyang. Nakaunig mo't day ta na sinaay mau. Ay, maupupay kan aglaladuta nga road ko araw. Tapay mait. Kasano, posak mo't apos iti Facebook. Ngambas si magayam ti followers ko. Kasano ako mangay amakaswildo no kasta. Ha? Inaramid ko mo't amin na bilinda. Basta agpost latang agpost tapno agswildo. Ang maging gaita, awan mo dalar ka. Ay natuyang. Kasano ngamin amaya tanda iti pusmaw, kat nagalas mo't ngamin. Ha? Wan mait. Asino ngay mo't timayat ngamin amang buya kadag iti salam. Uray kumaan no sa nakas da iti itsuram. Naka-make up kang agpaisaw. Ang kuso-kuso mo't tibuok mau. Naka-shorts kang agpaisaw. Ang madlaw mo't akurang ka iti digaws. Ha? Way natuyang. Kan may sa. Saan nga minakasya ka na yung ti content mo Mangkita kay tinasayat amay content mo. Di adda maadaw nga adal. Saan akumkumpurmila dita. Ay, nukas ta nga raw. Agpanunutakman iti sabali nga ipuskaw. Tapno umadaw dagiti followers ka. Anya man nandiya imbagada kanyak to yan. Kaslaado ka no, ti kaapam, kintilay pupos mo. Kas jay lagayam ti aramidan tapno umado ti followers badong. Ay! Anya. Wan! Sipod nagpusak iti istorya may papan iti kabagyan tayo. Adaw tinang follow kanya. Iso nga intol-tuloy ko na. Anya. Wan! Kadagiti ka pa. Dagi jay agkum-comment asaan ko abagay ti purma. Tinutupak idan na. Tasino da mangay. Tapno dyan lata nagtagtagaray. Apay, di mo amaw, delikado da itangan aramidan. Amok, ngumisardeng kuntaw intun umadaw ti followers ka. Agar aramid ka, iti pakarikutan. Naawanan ta mong aramidan. Ingka kay di agdalaw sa jibangtag. As simple as that. Tawatam. Wala ka natuyang. Apay nga impos mo ti panagapad at imiyaw kan ti asawa na. Wan
Gaputa amok nga ado ti ag-comment. Ay, di ka pampanunot at talaga na natuyang. Uray ko man no di mo impost nga imbarsak ni El na ti Malukaw kat naitamay di muging ni Timyaw. Katagpay sumangamay. Nakitak amis mo idilim mabasak iti balayda. Kanimot timyaw. Imbarsak na iti ruangan da di kaldero nga awan linaon na. Ah, Ay! Makaulukak nga ron ang nakakita. Live nga apat ti agasawa. Iso nga in-content ko na. ay, mayat pala ti kakatawaam. Ang di mo amaw nga inreklamo da kan iti barangay. Anya, inreklamo da kun kunam ko araw. Wow, nanatuyang. Bawal nga minti agipupos iti kakasday. Nga main, privacy da dayjay. Anya? Ay namaray, inreklamo da kano ni Marituyang. Ay, wen nga rod maray, imbaga kanyak ni Inteng. Ay, oo na yan, ti kasta. Ay, tilan tumet ti ipopost na. Kasano nga men, kat di namat denggan ti maibaga. Noan niya ti kayat na nga ipost na latamat. Binagaan kano ni Pari Badong ide, akitaan na ti ipopost na. Ang tisungbat na kano, mayat no chismes ti ipost na. Ta sigurado nga ado ti interesado. Ay. Ken mayat no adda ti manggura ken kuana. Tapno kanayon kano asubay bayan dati post na. Ay, anya nga ita. Nangaramid kat nga rodan iti parikot na. Anya nga ita Marituyang. Inreklamo da ka na, gapo ka dagiti ipupus mo. Dayta, ti malala dayta apakay pare. Ah, Di nanto mga min ammo ti mabagaan. Ay na ba daw, kapitahan, tulungan da kumay. Ay di ka man kundi sangi dita. Basol mo mudlay nga. No mga min dimngag ka idi kanya. Awan ti parikot mo ita. ay saan nga min anasaya at agipos iti no anya laditan, maray. Nangruna no maipapan iti biyak ti sabali. Anda tay kunada Privacy Act. Ay, agbababawi akitan ba daw, Ay, sus. kapitan. Nasaysaya at lakuman anagduli nga. Gapo iti kasi silpawn. Ha? Yung ti reklamo dak gapo lang iti post ka. Ay agnakam kan maray. Ay saan ba't adakas ti agbalin a content creator ka? Basta sigurado nga awan ti mapasakitan. Noon, kapitan. Jakon kaya ta maulit day tao eh. Sarda nga akong tag cellphone. Kan agpost iti anyala ditan. Tumulong aklangan kini ba daw ijay bangka. Ay na toyang. Saan nga min anasaya at ti adda kaapa na? Kan agi-post iti mabalin apakaisagmakan. Ala sigay! Tidan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting tayo, ladies and gentlemen. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apo Kapitan, umayak man. Kapitan, Ay, Wood Paul. Ay, apay, anya ti masapul mau. awan, Apo Kapitan. Umay ko lang itaddag ito'y anatag. Ay, Ukra, parya, kantarong. ang ganda-ganda ng buhay no, kasta. Ay katuna, Apo Kapitan. With tender love in care dagita. Hoy, oy. Iso akakasta tishais na. Apo, nagmayat nga ito no da iti tarong. Saan to, parisan iti bugong.
Oh, naggana senti mga no ganon. Ay ket wen apo kapitan. Ay, mulam dagitoy amin? Wen kapitan, alangan met at tinakaw ka. Sako itud kada kayaw. Na, ay nagluko kan? Anya nga ti amok. Apay, pagdua-duaan nyo kaday, apo kapitan. Tano agdua-dua kayo? Sublik mo't lang. Ay. Tayo nakitid kinitata Ay, saan? Itad mulat ta kanya kan. Apa, sublim mo? Ha? Bating marudan dita. Mangyag kan tumanan inton amum ana ikusbi. Ha? Enteng, nangalaam ka di kadagita anak nateng. Bunga ka di dagitiin mulayo ije barangay hall? Ay, saan? Ay, anya ngay nga rod? Ginatang mo? Saan? Ah, No gumatangak iti si daan. Di na imas Kukod ti baka ati gatangak. Sana tarunggan parya. naa. Kahit nangalaam nga rod? Ay, inted ni Paul. Ay, agituno ka man kiti iti taraw. Ta isaw-saw iti bugoong. Ay, sus, sulbun ati pangrabi. Ala, wen, inteng. Ang nag-thank you ka kadikan ni Paul? Ha? Ay, sus, saan gayam? Nalipota. Anya? Nagmayat ti gardin day jay apol, Wen nga rod maray. Kanayon pa yun amang tad itinateng apang sida. Uwin nga raud, nasingpat man day jay abaraw. Ay, naku namon marikwa ng... Ay, apay nga katawa ka. Padasem man ti agparam kan Da- kwa na maray. Ang mga nukaya na ti bumakit, akasken ka. Ay, aday ta ka manen maray. Day tamanen ti ibagbagam, idinto ta gardin mati saritaan. Danyat ang mutangay, nukayat na ka. Di, salamat unay. Thank you. Tapno makaasawa ka mutan. Nga oray kasla apom ti asawam no bilang laang. Ay! Anya? Ay maray, agbayad ka man kit di iti utang yaw. Dandan ay mapon no jamay sa notebook iti kalilistak iti utang yaw. Ay, sorry maray. Ibabawi kong timbaga. Ha? Sorry ka din, amaray. Ay, nala, wunan. Kat, agawid ka na. Dito yak pa ya. Amangan ngamin no pilitin nak ni badong amapan ijay gardin may. Ay, jak kaya timapan. Kasanaw, aglaladok dagiti mula may. Takasano mga main, saan ama isuro ni badong. No anyat amuna, isulatan. Denggam ka di nga men dagiti bagbagak badong. Apay manen aya, tuyang. Kasla pa nagkitam ngamin kanya ket awan amok no may papan iti garday. Anya? Kita eman, natiltil dagiti mulam. Kasla mabainak pa yun amapan mangilakaw. Anya? Amangan ngamin no puro second class amain. Believe me, tuyang. Uray ti pidag ti abuno na daytay. Nalalang tudan tulat ta. Uray po time. Ay, talagaan na idumduma ti panagpampanulot mo. Apay nga itataba daw. Di mon samot inababunwan dagiti mulam. Apay kaday, Paul. Kita nyo man, kulot-kulot dagiti bulong dagiti mustasa. Ay kat organic nga raw. Anya? Ay, uray organic, san akas to, ino inaywana man na imbag. Kaslasan mo pa ya, sinibsibugan. Ha? Ay di ka man naging lalaing dita, Paul. Kunamlano si katay kalalaingan iti panagmula. Gapo kaday ta nakagraduar ka iti kunada nga agriculture. Ay, saan mo't nga iti kasta, tataba daw. Ay nabadaw, di kag sao iti kasta. Denggam keday, ti bagbagadakan ka. Ay, makauma kayo. Basit lang aro din ti apit, kasta kayo pailaeng. Surod ka. Ay, apay. Anya ka diti nadamag ko paray. Anya nadamag mo pare? Kasla ka no ramay ti kadakkel dagiti naapit mo akaraw. Lumpia amin. Na, Sus, makapal ka paray. Apay namin di mo abunwan. di mo amaw no nya tinamayak kadagiti mulak pare. Ah, Kundi nakbinantayan ang naggarday. So adi ka agsaw iti kasta. na, Amo maya, ajak inabunwan pare. apay nga ron nga kasdyan mo ti apit mo.
What is the happen? Oh, Noan niya ti makagapaw. Siyak langan ti makamaw ti dayta. Awan bibiyang mau, pare. ha. Ay, I'm very sorry, pare. Di ka kundi uyaw, pare. Ngaputawan mo ti mulam. Naa. Imbag kanya ka. Ngaputan na padasak ti agmula. Kinagapit. Si kamot inteng. Ikatumanday ta ugalim akon di katawa ken ni Pari Badong. Naa. Kasangsangpet ko lang ang tanak manhain. Imbis ko maapa sa batanak iti hug in kiss. Na Isumat! kasanaw ajak makaungit. Kat ibagbagam akas laramay tinaapit da Pari Badong akarot da. Ah, Kas jay lang aruden ti inapit da. Karkarwang pailaan. Apay, di mo mapanunot no anya materik nada iti kastangar aramidam? ay, Ay di ka ahadita, ha? inteng. Ay, kwa. Ay, agbain ka kumamet, gaputaawan gardin mo. Imbis aday ta agkat katawat yan aramidem, agmula kakitday. Tapno di da ibaga, amang namnama kalaang iti honorarium mo. Adya. Apay ko mga gardina kay. Oh, marugitan ti kukok. Lumisit ti tengged ko. Kasano nga, mapan kami tumakimiting ijay Malacanang Palas. Di pa'y nakababae. Ay, makapaupay mo ti kastoy. Awan pa'y mo ti agas ti bambanaw. Apay aya. Ay, kasano? Awan ti bayad ti inapit mi akaraw. Kasano? Nagbabasi mo nga may. Asino mo ay ti mayat agumatang itikas jay. Ay, malagip ko nga agpeso ti istorya ni Paul. Pudno timbaga na maray. Basol ni Badong. Saan mo't amay suro nga minakunak? Sa ita, kundi sa noong ta ultimo inggatang mi iti abunaw. Di na naparwar. No kumangamen, taam mo na adumngag iti maisingasing kankwana. Ada siguro maapit yung nga orebas sitlaang. Adda siguro, amaray. Kitaam ni Paul. Adaw ti maapapit na. Gaputaam mo na ti husto a sistema iti panagmula. Ay, inteng, bumangon ka ditan. Ingkaalaan ti kalugong kan butas mo. Uy. Apay, papananta ka di. Inta, agdit ijay kasamakan. Ay, ingkaalaan ti butas mo. Taintarugyan adalusan jay talon. Kalpasan na trakturam. Kalpasan na mulaan ta iti sitaw. Lakit din sa dino ti papananta. Ay, isa pa nagsakit ti saka kanimak. Ay, nagsakit pa dagiti intestines ko. Ay, saan pa siguro nga yung proseso ti digestive system ko, dagiti kinan ka. Sa pa saan unay ngamin anaangar ti sida abukal. Ay, di kan agrason inteng. Ingkakit di alaan ng tay butas mo, tamapantan ije bangkag. Ya, kitikas toy na baon dito'y baon ijay ka. Ya, kiti. Di ka dumayamudom di ta inteng. Taamangad numaibarsak ko kan kadag ito imat ko akayaw. Iyay, undertan sa talaga. Ay, saan apanagander ti aramidak inteng. Talaga lang amin adi mo amo ti aramidam. Iso amasapol nga ibabaon ka. Apay ngay nanabanang. Da kayo matlatan ti kanayo na makitkitak nga gububra dito yung gardinyaw. Ay, kasanumot nga men. Kat saan mo't apagan ano ni inteng ti trabaho ditoy. Anya? Wen, barok. Rason na ti kanayon apa nag-duty na ija barangay hall. Ay, masaya nga nakmat ka dagiti mulam eh. Iso nga ikarkarigata kun nga aywanan Ay, anyan ni Kapitan. Di na ya tagisayangan ti puunan na. Ti bambannog na nagdalaws, nagtraktor kan nagmula. Ay, kinapudno na. Napilitan laeng barok. Pinilit ko. Taamangan ko nak ano nakamula kamen. Maksayan ti kinasalot na. Angam saan mat, takas laki maro.
Ay, talaga asadot dayjay nga inteng. Mala, anusan nyo latan, nanabanang. Sayang mat dagiti bambannog yaw, no baybayan nyo dagiti mulay yaw. Apay inteng, di ka mabain? Apay manan aya. Minalamat latan nga ung tanak. Apay talaga akastan sa tibumakad. Na, ay, inteng, anya nga'y tirupam nga isangom itakan ni Paul. Ha? Amaw, nagboluntaryo nga ison timang sibog itimula ta iti nagsapa. Gapo, tamaasyan kanyak. Ay, naimbag pa'y dayjay abaro, tamo na timaasyan kanyak. Idinto ta si ka nga asawak, ay nadyak amo. Gapo takas laawan apulos terik na, kan panunot mo. Ay, disturbance of my life. Na, Nagmayat ti tuturugak. Kada kaaso manaaw. ay no, jak amo ti sarita akan ka. Aha. Ay, numaysa ka kumaasida. Oh. Ay, saan amaawatan tinamay andaan ang templakan ka? Ay, itaman pa'y adin ang gaya na kaagsyat, paray. Wen paray, time to relax. Ay, una. Ag-relax ka mo sagpaminsahan. Tay tala trabaho mo ta kanayon ti isang sangwon. Idi day ta paray. Ngamno ita, isardeng count ti agardeng. Apay ngay. Heh, makapauma pare. Gapo iti day ta agardeng kanayon na ngaungtan ni tuyang kaw. Iso austan. Anya? Ino kas ka agpadata iti problem. Isipod nagmula kami kanibanang. Kanayon nak nga ungtan. Kanayon nak pa'y nga ibaon. Nusyak ti sika, baybayaklatan pare. Yore agungit-ungit dita. Iso asyak. Talaga nga isardeng count ti agardeng tapnawanan ti parikaut. Ay, uray siya ka. Ipamuspusak tapno mapukaw na dyan agar din may. Tapno din akon apaan ni Bana. Ay, mapanak ejay garden. When man nga rod inteng, tauray sa anak kun amapan. Tanay, adupay ti aramidok diti balay. Aglaba kan aglines. Ay, di kan tumot naglinlinis, idi naggigyan kalaang diti balay. Iso nga rod akinunak mapanak. Ta abunwan. Agisaga ka iti merienda ka. When tapno adda alumang tuda, inka abunwan. Anya nga iti isaganak a merienda. Ay, di ka iimasan ang merienda. Ay, awan tinaimas ama merienda. Jayla ang naling ta asabati adda. Sige, basta ada. Ay, katwan di ka agpili-pili, inteng. Ay, wen, mangisagana kan iti balon ko kan merienda. Inton ko, nagbabawi ak amapan. Anya? Ay, talaga nga ado ti artem, inteng. Ay, alang nga rod. Siya kunti mangisagana iti balon ka. Ay, sus. Kasta unay ti ragsak ni Banang idi nagrubwatak. Ti amuna, umay kulinisan da ito'y mulami. Ay, gapo ka dagito'y amula. Kanayon nakngaugtan kan ibaon. Pasensya kan Banang. Ngam karga ak iti ado asulfate dagito'y puon ti mula. Tapno makset da amin. Tapno awan maasikaso. Ket no more problem anyway. Nay, apay ngay. Naksat mat amin amula may Paulo Barok. Ay, sayang dagito'y nana. Sapay ado ko matibunga da. Ewan nga raw. Ay, jakman amon na niya tinamayan ni inting ditoy. Iso ti imay idinaminsan. Takuna na nga umay agabunaw. Agam, ay na, naksat mat amin hain. Aguray kayo man, nanabanang. Apay ka day, Barok. Ang mga nuin tutok na mo't itipon dagiti mula tinyabuno na. Iso anak siya. Kita akman nga agpaisaw. Wen nga agpaisaw, Barok. Nayasidag unay dagiti amunya. Iso anak sat amin dagiti mula. Ay, sayang pa'y dagiti mula yaw. Ay, agsaga na kanyak dayjay nga imtaing. Talaga nga awan ammo na.
Ay! Inteng! Inteng! Apay ka di ba na? Kasang-sangpet mo lang, magungungat kan. Ay, Jack amo ti ibagakkan ka, Inteng. Jack amo no talaga nga awan na ka mo. Wan no awan sentido ko man mo. Ay, when now, nalabas ti kinasadot mo. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Hindi ko magits Apay nga intutok mo ti amon niya itipuon dagiti mula. Anya nga ita, naksat da amin. Ha? Amok nga gagaram ti kasjay, Inteng. Intutok mo ti amon niya itipuon ti mula. Tapno maksat. Kat no maksat dagiti mula, awanan ti trabahwam. Ay, Jack, amo ti bagakkan ka, Inteng. Talaga asadot ka kan awan manaknakam mo. Di mo ka di pinanunot asayang dagiti mula. Di mo pinanunot dagiti gastos kan bannog ta, Inteng. Datan ti pagsarsaritaan ti kalugaran tayo, pare. Apay ka now. Gaputa sinayang ta kano ti mula tayo. Kahit no saan ta kumanagsadsadat. Nakatsamba ta kumamit itinangin na apresyo, pare. Ay, huwag garot paray. No di mo kumangamin insar ng tinagmula. Ang mga milyonaryo ka itan. Daita nga rod, pare. No di mo mo't kumain niya si dagti amon niya ijay mulam. Saan kumaanak site jay mulam. Ang mga bilyonaryo kamit itan, pare. Ay, itala ang maamiris ko, pare. Bidot gayam ti aramid ta. Saan gayam anasaya at ti agsadot-sadot? Anya itangay. Kukwatan ti umap-apal kadag iti nakarana iti mayat apresya. Ay na, Kapitan Tatabadong. Apay ngamin ngagpada kayo asadot. Anya nga ita, umapapal kayo langan kadagiti nakatsamba iti mayat apresyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di NTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga.